بله تماشاوانین هجات پیواژوی آبر به کنگره ده سیاستان نویا HDP چیه یا پارتیا چپاکسک پارلمانتری پارتیا چپاکسک ایوانی سینان çiftçiyürek میوانی منش دیاربکری سلاف بوده که سینان کک سینان حال پشتی هل بجارتنی yani برانبری سیاست HDP و YSP رخنیم برفرهی گوتین کرند مجارین جدا ده دوی درباره ده دیتنا تبگرم گلو دی پروسیا حل بجارتنان ده HDP YSP دی چندین مجاران ده طایبتی گریدای اتفاقا به چپگیرین ترکره و لاوازی اتفاقا کردی دوی درباره ده گرم دست پی بکن فرمو که کسی سلاف ji hemû temaşevanê me re zor spas ji bo derfetê. Serê de ez şermezdariyekê bînim ziman tuhunî li gundê Bîsmilê di wêniya we Kurd û Kurdara qetliyam şêkirin. Ew şermezdiyareke mezin e em wê bûyerê wê qetliyamê şermezdar dikin. Ji bona çend dönüm erd di malbatê meriye hevdi bi hev diketin û ne însan xistine binê erdê. Em hêvîdarin ki û xebata xwe bikin ki hemû siyasetmedarê me hemû em bên xanet önderiyê me Seyda û rewşenbîrê me li ser vê kuştina di wêne hev du li ser erd û nizam li ser namusê em kêm bikin biqedînin. Yek ew belê hilbijartin xediya lê gengêşî û erdhêjiya peşaroza hilbijartinê berdewam e. İttifaqa Cumhur zî li ser vê diskiniye, İttifaqa Millet zî hemû îttifaq li ser encamê hilbijartinê diskinne. Çima lê belê di hilbijartinê de hemû gişke wenda kir. Belkî hinek kêm wenda kir, hinekî zêde wenda kir ama hemû partî rêxistina wenda kir. AKP wenda kir, CHP wenda kir, HDP wenda kir. Ji bo wê her kes nenîkê dîdê xwe li ser diskiniye. İttifaqa Cumhur li cudayê îttifaqê dina serî da wek em bên nîşan da ki em niha da işte em bi ser ketin navnînok da em armanc didine ki em ê hilbijartina heremî da niha da dest pê bikin wek hedef da pêşiya gelê xwe da xwe. İttifaqa Millet diyar ki di wêna Tirk dibêjin evle köylü kevine bû bela bû İttifaqa ked û ya demokrasiyê çi bûye doğru da pirsgirêkenin em ê bişopînin ya azadî û demokrasiya Kurd berê vê du roj em hatin cem hevde me nirxan hîn em ê jartin wan berhevde belkî di wê de em daxwanekî ragiştire parva bikin. Di vê hilbijartinê de me çi dît bi kurtasiyê em bêjin çar îttifaq ketûn hilbijartinê lê bi rastî di îttifaqê bûn. Yek îttifaqa em bên nijadperestî bû li dijî destketinê gel li Kurd li hundir li derve ya dizî îttifaqa demokrasî bû. İttifaqa nijadperestî em bên îttifaqa Cumhur zî ya millet zî. Bu gotin îttifaqa millet îttifaqa demokrasî bû. Li dijî wek em bên desthilatdariya İttifaqa Cumhur digotin em ê demokrasiyê biparêzin lê Erdogan kekê Sinan tu zanî rexneya ku di raya giştiya Kurd de. Yani bu awayekî berfereh li HDP û YSP jî têgirtin ev dibêjin HDP û YSP ji kurdayetiyê ji nirxê kurdayetiyê dûr ketine ji problemê me dûr ketine problemê me em deng didine HDP û YSP lê HDP YSP daxwazên me cîbicî nakin ev helbesta raya giştiya Kurd e dibêje di warên ku tesîrê li hestê me netewî dike HDP bê hest tevdigere lê bi partiyên çepgirê Tirkiye re jî gelekî germ û wan li Kurdistanê dikê kandîdê xwe dikê berpirsiyarê xwe di vê derbarê de dîtina te bigirim kekê Keko zor spas ez ê yek stevana biskinim yani çima wek em bên HDP deng wenda kir îro ew gengişîna HDP de çi ye çi ne li ser vî diskinim çend gotinê de dixwazim bêjim
اتفاق پاشی البجارتنه وکم من خیران سیاسی آبوری هیا او خیران آبوری او چوا کربا کورنه و امتش دون که ایرو اگر یکتی اروپا یا آمریکا نخواهد ترکیه خیران آبوری کربوه نه حسابه وان یا دو ام بین اتفاق ملتی دست وینه که وشنده ام بین خیران آبوری سیاسی لدیج اتفاق جمهور کرب که دوردا بارجاد سر کردان لسر هزی دموکراسی ترکیه نه هدف 2015 دا گیشت لوتکه کی دوینیا زیروه سدیرا 13.4 bu yan 5 bu گیشتنا زیروه که زوره ل زیروه بسکنید هر زده زوره هدف زیروه نکو بسکنه داکت او 2015 وردا دهل بجراتن او دهل بجراتن نیون دنگ هدف داد که مثلا تنه دنگ داکتن هدف نه هز وندابون هیا او قنات ما وک پارتی کمونیست کردستان اوک نرخامه او مثلا تنه مثلا هدف زنه یا همو پارتی رخصن کردانه کردستانیه یک او چما دنگ داکتن لسروی یا گرین اوکی ملوانه او باش دید قاویم اگر ناتنا تاین کرن اگر شارداری دست هدفه داونا دست کردا داونا و شاهی تکلی پارتی و اگل لسر ام بین داخاز اگل کرد ای باجاران آبوری سیاسی چاندی ای زراعت او باش بونا قنات ما وکی تکلی پارتی و اگل سیاست و اگل یا کردا ای حزب بونا yani tayin kirna kavim her izlede zarar da siyaseta kurt yek ev. Dediği ya girin çiye naha daha zegeli kurt azadiya neteviye statüye daha zegeli Türkiye liser demokrasiye. HDP dışarı hebun vekil jarjarahani zaman megol Ankara demokrasiye رادیکال لکردستان وقت من شانفه آزادی نتایی که سینان تبخدس نشان کر که سینان تبخدس نشان کر کود هل بجارتنی ان 2015 هنده هدف گهشت لوتکه آخه ده هل بجارتنی ان 2023 هنده هدف الگورا دنگ 2015 هن پیشتی 8 سالان yani hecmareki niziki 2 milyon az ziyade tirego dengun da kiri heye بسرده gelek yani helbijeri nu hatine dengderi nu hatine ijbirji dengi nu nestandine gelo nabemro verexneyi bike HDP jibo çi ketiya rewşeke wusade Spas zaten eservi diskinme yani HDP deng vandakirina HDP یکم مثلا قایم بو ضد گرانیا و کم بین دخواست گل کرد به تقا کردستان دویل بجارتنه ده ناتا زمان سیوی راسته یعنی و کم بین زور و زوردتی هر چیزی در سهره دپی هبو لبلی تنه او زور و زوردتی و مسئله دبین شی یعنی ایزاه ناکه ما باش دید که مثلا کدو و کم بین دهرمی دا propaganda kadroya gelenperi yani heremi her zeder ser siyasata gelenperi bu. Yani daha zegel Kürt abure siyasi netevi le vane yan amade yan rhayşinin ona gele ki kem hatine zaman jibove andevejin ki bu kuru fere sedem gringe gerek rahna kirunu ve kem ben xor rahna kirin bu kuru fere be rojeve لسر کورو فرا بسکنن مسئله دی سیاست ده تنه دی پراتیک ده نه وقت ام باش نخوتن اگه ام باش بخوتنه ام هر ده بسر کفتنه مسئله اونه مثلا قدیز ها به شبه ترک و سیاست به شبه ترک ایرو ایسال گلک پرسکرک در خستن بریز چیفت یورک رخنه کدین گوتی کرن اوه رخنه کدین گوتی کرن بریز چیفت یورک اوه دیویژن کودناو هدف ده او آلین گو کردستانی نه حاتنه ایزوله کرن دناو هدف ده ناوجی dedin. Mesela dibêjin Rêzdar Leyla Zana, Rêzdar Osman Baydemir, mesela Helwestên Selahaddin Demirtaş. Belê, ev rexne jî tê kirin, dîtina te ger bigirim. Ez li ser wekedim yek mirov û keseyata naxwazim baxim biskirinem. Nirxandina me evek Partiya Komünîst Kurdistan ev e. HDP giraniya hilbijatinê 2019 da da ser Kurda. Yani bir şepe Turkava tekili bir hebu, ittifak hebu. Le giraniya navendi, le ser ittifaka Kurdistani bu. 2023
Kurdara ittifaq şekir lebe graniya navendiya ittifaq el ser şefe Türk bu. Gerek va hür dizi bir kürü falan ben masel ser biskinin. 2019 şey ancamda 2020'da şey ancamda bir tekili xaver. Böyle va ev gelek gringe eğer ser vana em neskinin em vana nadın berşava o buana bıçağı rehne lenenrin ev nabe. Tişkidi ziheye naha em dizanın ki dehil bijartın eda HDP ما gelek jarani zaman ما gelek jarad ruda veda ve kemde de medya haberde de terkibde mani zaman mugo çima grani hundudun ser ve kebin ittifaka kedo demokrasi lebere ittifaka azadu demokrasi Kurdaya yani ittifaka azadu demokrasi Kurd ki deklarasyona ki gelek başa bu 5 daha zeve bu statu habuna millet Kurd da anaseda cigirtin bigre o zaman Kurdi o hevde lebele çapamaniya Kürtzi ya ben Türkiye'zi graniya her zede da ser ittifaka kedo demokrasi ittifaka azadu demokrasi Kurd bin siya ittifaka kedo demokrasi de ve hele dazi rahne mehun peşniyar mehun de hele partiya şepo kesra. Keksinan noha yani jibo helbijartın ser okomariya Türkiye'yi gotun HDP kandidayı xwe derxistebane baştır bu. Evê yekê yüksek da û Demirtaşî dibêjin. Ji aliyê din ve dixwazim bizanibim gelo ev xeletiyên ku di hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê de hatî kirin. Amedekarî ji bo çareserkirina van xeletiyan ji hilbijartinan herê mîre ê şarêdariyan ya çend mehên pê neh mehên pêşiya me tê nekir. Na ek rehnadekin devin şima pişkiri dana Kılıçdaroğlu tura yakem da şima vakem ben namzed tura yakem da dernaxistin. Kanat emir dervada ledirine eğer livane letaga Ahmet el Rahay le Batman le ben rana yani gel Kürt nefese xagirtu milvane baştı gund mahalle tak mesela gel Kürt em 15-20 sene vekil azede bişinin parlamentoyu bu. An 5-6 an 7. Eğer İttifaka Cumhuriyeti guhartın mesela gel Kürt ebu ki ecardı dehilbijatın ehremi de kadar hazda rubisu çaranda ve ken ben em hilbijirin ecardı kayın beytayin kirin. Jibo ve pişkiriya ve ken ben Kılıçdaroğlu rast bu. Eğer Kılıçdaroğlu iro dehilbijatın ebiser ketine gotine bitişkidi batına zaman. Biser neketin bıraknakirin tene zaman nirname ve em devin ki pişkiriya Kılıçdaroğlu rast bu. درنخستنا تورا یکم دا نامزد سرکومارتی اوزی راست بیانی. بله. سپاسیات. و تشکیل دخوازی بیشتم. gerek bana gişem bedin berşava. Mezek. بله. İttifaka Cumhur لدیجی گل کرد لهند لدروا مز قابینه کن هر شکرین و دروا دتلوی قابینی دنری خوا دکه که کردارا و مساج کن نرمی هیا. لبله siyaset hündürül der ve emdinurun kat tişteki nermitune le der ve emdizanın ittifaka Cumhur liser o devenşiya sinore ova köy diskine liser rojva emdizanın ki abi berdavam dike o ya her girin em banga hudapare diken seroke şey veziri kari hündür derake hudapare da tişte gotin hani zaman berpisyare hudapare tiştek ne gotin ev gele gringe de stratejiye devlet da tiştek hani zaman derake hudapare da. O parşiz Yusuf Kaplan tişteki de peşinar kir. Gotin ki koridora İslamiya Kürt tıvana gişi dedi berhevde stratejiye devlet destkeftine Kurdar lühündür derva natya guartın siyaset takıt gerek servi berfere biskine. Spasiyat etkim Reis Sinan Çiftçürek parlamenteri vani HDP YSP ji Diyarbakır meyvanı men bu ispas bode.